Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айтылуу талас өрөөнү акындардын, ырчылардын мекени деп айтылып келет. Айкөл Манас бабабыз жердеген жерде Алымкул, Атай, Шекербек, Эстебес, азыркыдан Замирбек, Амантай аалы акындар өсүп чыкты. Ошондой улуу элде 80 жашка таянып калса да Кыргыздын 3 кыл комузун колдон түшүрбөй келген төкмө акын бабабыз Назарбек Камчыбек бүгүнкү актаңдай теле коногу. Анда назарыңыздарды ушул көрсөтүүгө буралык. Мына эми ушул баягы улуу төкмө акындардан таалим тарбия алып, ошол улуу инсандардын жолун жолдоп, эми ошол баягы сизге жаш кезиңизде кимдер таалим тарбия берген, кимдерден үлгү алгансыз, деги эле басып өткөн бала чакка бир кайрыла кетсеңиз. Жакшы болот. Эми ал убакта ар нерсе доорунда экен. Ырга да шыктуу, оюнга да шыктуу, не бир жакшынакай салт сабага, Кыргыздын улуттук иштерине жаны менен киришип, дала жердигөдүк. Көк сууда, Эргестанда, Алайдын белиндеги суудун боюнда куржунду таштап, ал убакта ат жок, жөө. Бирактан баратканда Шекербек аксакал бир силжибейткыч бар аты Анапү. Ошону сага алып берем деп демитип койсо, мен ошонун куржунун көтөрүп, ошонун дем менен ошо Анапүнү алам деп ээрчип жүрө берипмин. Сөз менен айтып бүтпөгөн нерсени баягы ыр менен айтканда баягы өтө жогорку деңгээлде болот го. Heң aldыбалы туруптур, көргөн менен билгенде, бир асырак сараса ырайтайын жакшылап көңүл буруптур. Балалыкты жоготуп карып калган убагым, кайратымдан ажырап жол жоргондон менесин танып калгандан убагым. Кайрангана жолдошум, өр жагына келгенде кара чаары жол болсун. Баягы Дайырбек кеткен экен, дүйнөдөн калыс бир кетти сүйлөгөн, калың элдин ичинде бир кайгырууду билбеген. Ырчы болгон мен деген жаман айтпайдай, сен деген жаман жерге келбеген. Айтышып келген акындын жайын күнде кетирип ырдап турчудай демден дем менен. Айткандарымдай катабы, ошоң өтүп кеткен Дайырбек өч болсо кетиптир, анын бала чакасың аман эсен жатабы. Эми айтылып оштон мен айтсам, ар жагыга чал алай кул жерлеринде болгомун. Ак калпактуу кыргыз элдеринде болгомун. Жайлоо менен шаарында далай жерде жаткамын. Жакшы бала болот деп сени туптуура жийирмекиңде да тапкамын. Эгер жалган айтып койбосом, тобурчактайдай туйлаган күлүк болот ушул дебесиңди баягы 65 акындын байгесине чапкамын. Аралашып баргамын, ошондо сен экинчинин алдынан аралашып бир барып сенин баш байгеңди да алгамын. Сенин да убайыңды көргөмүн, оюңан таза түк кетпейт, мага алып келип колума 65 сомду бергениң. Кайрангана убагы кой дебестен сермедими. Bir başından geleyim sağlarıge bağdığını aytıp bereyim aytkan sözüm katabı. Iskak minen rahmatullah var dedim bolar aman esende jatabı. Ançamınçan adamgan aldından yolun beribegen ıskak degen birisi eçen yolda gelip aytıştın ele dayinen menen. Şayragan kısal tilindep, avdı validay inindep. Баягы Курманжан деген датқаның сиңдизиминде айтып, талай-талай кетти, көп айтып, мени менен тең эле шаң шыбырда отурса, илгеркин өткөн акш деген ырчылар
Karden oşonun son aytkan gebiday gemeli. Arada kelgen yerinde unutup duramattarım. Bayakın özümden ırdaşı bul koşup yürgen gelinde. Anında kökke ketken atağı. Keskeste karmana yiyisti yerin var. Oşa gelin aman yatağı. Dağın ayta turganda yerim var. Senin ağını tuğanday elin var, milde jatkanday gözün var. Özü salamalıkтай töründe, kadimkin akkoyluktundan elinde. Kara suudu jer degen, karmaşıp kelse komuştu bir şekerbek bolbosa başkaga jolun berbegen. Boluş bir getti düğüneden. Ayta verse tükönbes bayağına tasmayıp ırıspek ançamınçan adamga. Degende de jugurgen, yakşı görgen adamda peyli şiyip günteyi gülmüngdep buda suyungen buna gitti düğüneden. Sen yeri gördüm, sen day el gördüm. Ötüp ketkenden ırıspek dayırbek miyenday tem gördüm. Oşonday oyanır postum boru yerden gelgen ekesin. Bir ekesi delden geri, aytıl hoş aymağı gelden gelgen ekensin. Koluna tattat da kondurup kuştuğu gelgen ekesin. Teğet turgan kızın da ala gelip de bu yerge sen kıstığı gelgenden ekesin. Oşa senin katarın, radyo cağından tilbisodun köpkürüp kızın senin görüp yüreğinden atağın. Yürü kayver kızım yürü kayver, güçete veririm de senin elde bir kalsın atağın. Ötüp geçeceğiz çağımın aşağıdıma da kapamın. Bolbosa kuşu kısminen birir de sol kullaşıp günütün. Kiyonu göstey varmakmın, kiyin loka gönülday varmakmın. Olma komus almakmın, uşuminen ırdaştap kızımdı. Çoğun bayıga kadar çapmakmın. Aytıp jatan sırımda daimelen okkum geletırımda. Bugünü suraşıp memnen jargılı jırgattın menin de canımda. Kuday açsın dayvağında. Ankenin ağayınlar usul avdıvali inivis emeygimiz. Oyundan alıp gelirsin dayınını salamatta yürümüş. Asmandan bulut koş kolgan. Arjağından oturgan mağatiki genne deyinden dost bolgan. Üyüne konak geletep bunun da gelip durgan uvağı. Özüngdü görüp tokunda salamın görüldüğün özüne berip durgandan uvağı. Aytıp bir telli çavalı, tetigi turgan kızlarım bular genç talasın içine girilip durgan bürövü bukaltır, bürövü zambılıp. Bulardan da appak bolsun da camalı, orundasın da talavın. Oşul bir menin de kızlarım, anada görüp alırınız, erken alardığına da varınız. Ağlarda da tattınız, anan yiyin kaytınız. Genç talasın kızlarım, nem aralasın, bir gün oynayıp geldindim. Aytılır hoşkan aytınız. Bu kişi menen ilgeri Balagözüsten birge çoğoyduk. Birge jürdük, birge oynadık, birge güldük. Yaş vağız, bala vağız. Or yıllarda soğuk sürüp durgan kıyınçılık, alemet zamanında görüp geldik, görüp ettik. Bu zamanda bu oynap bismillah birge jürgen birzey balalek kiyimini çertmekçi olup, ırçı olup, cabakçı olup bu görgön bilgeyinde men ayta oturup bu anı ırmenen, güymenen geltirip aytıp ırçı olup ketkenimi bilbepmin, yemi o oturum. Şekerbek'ine cumalına geçkese şu 2-3 günden beri ne kadar eşkeri yürüdü. O şol bükülümü aytıp beri içinde ne oldu ki? Ceyeli viske belgili yeki birdeyden asıllığa Jorgosun eken adamdım men yoldaş buldum yaşımda Kıdır tarıp bak kongun Kırgız eldin aralap Sakalı kardaydan ak bulgun Alatoğdan aktandayı
Bulbulu degen dayat kongon, hayran gana asılдар. Uşunday yerge gelgende, avke menin alardın atağın ayta turgandan akım var. Bulbuldan alar gembeken, şunun aytı bir dasa bulbuldan alar gembele. Erkindik jır kaldı orada yeli biske da geldele. Hükmet minen partiya bağlı sıylıktay berdele. Ülgüsün alıva ülgülü nuska ırların, yüreğini valettan ırdadım. Yanaşan uçkan şum kardayı, ökövü yarışkan ekiday tulpardayı, şekerbek degen gimele. Kazıp alsa tügöngüs kadamcay bolşu timele, bu cumalı degen gimele. O darılmaz, çayıp almaz, o ancaka gelgende oy bulbuldu gördap, cumekenden okuyan bolşu timeldi. Hayrangana şekerbek, oşu şekerbektin barında, Kırgız kasaklar alıp şankıldap durganday çağında, hayraylangan şumkarda yarkıldap durgan çağında, kargaday bala geçegin, oşonda men barday canında. Cumalıdayda ağabız, Orta Asya'nın aralap, ırdap durgan çağında, bargan yerde talıkpay bolup durgan çağında, Kıdırtar başına konup durganday çağında, Şekerbek minen Cumalı alıbakta kadinkideyday tavında, Oymuk toybala kesegin oşonda men bir canında, Uluşar Moskva, biz kıdırıp yürüdük da Kırım'da. Kölöködey gesinde şekerbek binen Cumalı, ırdağım balam ırda dep mağa görsetti dalaycıyında. Şekerbek ırda otursa, jaskı kara jamgır tökkündey, ürköşteni türkürüp, ösenden kıyanday ötkündey. Gün tünün ırda otursa bir çalıgıp koyboğun kayta güyüşüne gelçe day öksürbeyi. Kayrangana şekerbek öşentip dünyeden ötüp ketken de uvağa. Alıstan gelgen aldı bağlı inisek şekerbek minen Cumalı rahmat aytıp ketemin bularının alahvalın suda suradı. Cümeken komuş çalganda eldin tarkayteleday kumarı. Özünlerden aylında aman esen jatabı. Bayağı boluş komuş çetkende eldin tarkap kalçaday kumarı. Olup yürgen day konuştu, öyle gördün day buluştu. Aman esen jatabı, aytılı boştun aymağı. Bir cağında batken degen caylara. Kasvasa tügünbes kısılgıya şarında. Keni var gömürü dayı, kasvasa tügünbes gömürü var. Adam saat aşsa cağımdı tatına kayday genderi. Kadınki aytılı kızıl kurt kızıl kulakta elleri. Irasa kıp çıkkan yeri. Ançamınsa ırdasa ırıstı belinde ukkan yerin. Ayte verse tügünbes sonun cerge varıp geldi de. Avdıvalın alarga ayava yırda perdide uğup kalganda cayım var da lemmelen inicek salamat kolum barın ağrı. Az nazikem tamaşalap gülüp Baybiçemdin çayap gel, nanap gel degenine jarap duram. Oşoga da Kudaga şükür dep oturat da. Ушул баягы sizler görgön, sizler baskan жолдон бир экөөбүз кеп кылып берсеңиз. Nasken Ököstün başka koşkonumuzga bir 40 yılga tolup kaldı. Bu kişi men baş koşkon ele uşunday
эме жакка жакын кумарым менен жүрдү да. Балдар чоңойду, дайым эле командировкада жүрдү. Атурмак баласы төрөлгөндө кетип келип, бүгүн баласы деген күндөрү болду. Энди Назарбек 80ге чыкканга чейин ырдап жүрдү. Ошо кылып, ошо каерде бир 4-5 киши чогулган жерде эле жүрүңүз Наске деп алып кетип жүрдү. Мына ошонтен быйыл карлыкка моюн берип, үн жагым кетти, ырдай албай калдым деп калды. Дагы деле иш кылуу киши болбойт экен, дагы деле комуз берип койсо жүр десе туркап жөнөйт. Ошондо кечкечте мен туура эмес кылсам, менин кожоюнум Сулайха, бен туура эмес айтып атасың. Бери андай болсо болбойт деп, ошо адамга киришип калатын коргол мен туурдачы эле. Кашка түштү шүбек калды, балдарга алгасы жок тек калды. Жерге кирсең карлык, анап кел, мынап кел деп, мени кемпириме де жеп салды. Коргол ошо туурдачы эле. Осундан bir mettiş kaçtı, belimden kuvvet güç kaçtı. Жерге кирсең карылык, мөңкүсен да тойласам да болбогона. Мага бир мүйүштү балең учкачты. Ушул экөөбүз эненин эмчегинен ажырагандан баштап 13-14 чыкканча бир жүрүп бир турдук. Ал кезде канаттуу жаныбарлар көп эле, тамдар болсо жапырайган эски тамдар эле. Тамдардын кычыктарына чымчыктар уянуу көбүрөөк сазар эле. Экөөбүз ошо чымчыктарды кармап, кармаган чымчыкты отко куйкалап, этин бир жеп бир чоңойдук. Кийинчерээк чоңойгондон кийин ошо кеттерде бул ошондо эле таланты бар экен. Жерде яткан жыгачтары коюп минтип, топурактары коюп минтип түшкөп, ошондо эле ошо талантты аракети ошондо эле бар экен. Бирок аны билбептирбиз. Кийинчерээк 13-14 чыккандан кийин бул ушул чертмектин артынан кетип, ушул акыбалга, ушул даражага жетти. Мына 80дин кырын ашып турган чагыңызда, мына элдик өнөрдү аркалап жүргөн, дастанчылыкты аркалаган, акындык өнөрдү аркалаган таланттарга сиздин айта турган тилегиңиз? Эң биринчи тилегим бүт кыргыз калкыма. Ошо кыргыз калкымдын уул кыздар бала чакаларына ошолордун өмүрдүү болуп, ошо кыргыздын ала тоолук өрөөнүн, ала тоолук бийик чокуларын көркүнө чыгарып, эл бала чака көрктүү болуп, бактылуу, ырыстуу өмүрү болорун, өмүрлүү болорун, ошо ягын аябай каалайында, ошо ягын карганыбактай айланайын Кудай ушуларга, ушу менин оюмдагыдай болсо. Ошолордун ичинде эркелеп, наркы эркен айтып жүрө берсем деп муну тилейм. Ал эми жанагы дастанчы, жомокчу, санжарачы эскилерди айткан балдарга, кийинки буунга өрнөк калтырып, ошону түш жолго, түш укулонго багыт алдырган ырчылар, комузчулар, дастанчылар, санжарачылар көп болуп, элим өнүксө экен, заманыбыз күлдөз экен. Мамлекетибиздин башчылары аракети жакшы. Түшүнүшө, түшүнбөсө түшүнбөгөнү башка кылар. Ошого Сталинге кылгандай бир тилекте туруп алып, колдоп жиберсе, мынан да сонун болор эле. Ошо мен жанагы сиз айткан ырчы, дастанчы, оңчуларга кааларым, ошолорду айтып билишинче ырдап, таза ырдабаса балдарга агитация жүргүзүп, заманын оңолуп кетишине тилектешелейм. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Айтылуу Талас жергесиндеги Шекербек Шеркуловдон, Жумалы Сейдалиев бабалардан, дегеле улуу өнөрпоздордон таалим тарбия алган 80 жашка чыгып бактылуу карыя болгон төкмө акын Назарбек Камчыбековдун маегине, ырына көөдөр болдуңуздар.